Good morning. Mga pitan niyo, no? Mga pitan niyo kay medyo bugnaw ang panahon karon, no? Mura mag-December. Nga hapit naman ta mo balhin og balhin og kan sa hapit na mo balhin og next month. Next month. Hapit na ta mag-March. Marso. March. Isipin na ron. Bye-bye. Bless. Salamat kay sa inyong suporta. Bisag wala kay ko kainggit sa inyo, no? No nga naman. Kay karon pa nimbalik amo ang dita dire. Kay karon pa na human nila og gahapon pa na human og ayon nila ang ato ang tower mo nang karon pa ta makapahinayak ang maayo ron. Salamat kayo sa tanan nga naghatag og mga star. Salamat og sa tanan nga naghatag og mga pangjikas. Salamat kay sa inyo, ma'am sir. God bless. Bye bye.